وآله وصحبه ومن والاه. ويدرسون نغنى لنكنا ربنا 1er novembre 2023. Tamisa Finlandi nya faisike kundu. Fananga o ade oma kengeni Fatou Samba Gakou adi kina adi romusu nanti ido basuti tamisei Fatuni o arrière aranyani sumpungo dana ka ogonya lembanya ne kadi onda giri urwana giri onda giri kiyana giri yo doron ta kunya na gire deberi wa illa daga sonde Gakura suni kabaneya koy fana ko gire ko mo be Gakura ke gara giri Gakura angana ri daga sunu angana jamangolle gano angeme daga ne tongen tugana kemmo bani daga sunu ke kanda daga Gakura jamangolle ngene no angeme daga ne tongen tugana ya bangana ri rangana kebe ni rankanyani agar ken ko ta o ko no nyangiri ere ina daga Gakura fataronde nan digi dema aganya me sageri kemmo bani kabani ni kwani yo kay gede doron ta ko be deberi adi I korensu Allah kan nera gono di danga gede fer jokke be deberi Allah taala ngan nera gana nanya sadaqa raganto be Allah gira gana o fa Ibrahim sunna nyani na basen deberi ali afdalu salat wa atammu taslim kenda ngem palle ken tamisa Finlandi be ga sikki nanto kawuni nautu kama modu tako ado kasakenge gunnenga ado aghnin kutunsu gunnende kani nanti do baso tike gadi ode Allah nyaga Allah ganne ragano dida ida menyani basen tinke dinaga ngana kebe nin kawni kanne kenya utunna iga khalas meido doroteya ado aghni begeri do batte ide giya ya roy ide daraja roy ode ga debunga soronde basun kinoyi alhamdulillah o golnyando mo o kapallo mo agana bogu o yimeni sarano o yimeni sumpu ken kani iduran kalle ya gadi o duanga Allah taala nganere gana odida rimana bogu itaga sonu olliya nalle khantandi famenya fogebe dangi ken nogo kallunya ken nogo nga jidani nya ken nogo nga biro so ganari khari yoroge Senegal tourna daga sonu ko message man nangante jofene daga sonu yo alhamdulillah Allah kiti nanti olli lenki odwanga sere sugede ina bure nafaqado tamiso ku batenga Allah ganira gana ide Allah ya murutay Allah ta'ala anti la yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum tamiso ku tiente jofeni kenga ati ferente jofenia o imani gana me Allah kande be gere ko men ngara golle ke Allah ne kenyara gana ari hadise nga nabi ga ko alayhi salam serengana tamise senevi mande bagandi la hara ko tatimmente nyallini adi korobincho adi tu adi fete Allah ga kinnanga Allah ga nekinniya hammi be godiya Allah ga nodi hammi jarana lihi be godiya Allah ga nodi lihi ngurgindini nawari ndeyani nabi ande ko alayhi salam serbe galante soron nawari Allah talla nawari serengana golli serenya nganda anna wasa angalante wasana anna talla ganne tugana Allah ganne besu tugana tama mudu aywa dore mpay makino kuida kinanyai wallahi o gida gore nay kakere wallahi anya tamison abane aywa ifay inshallah kani magasabe inshallah Bismillah.